kumsang ni panga khan South Korean player Park Ji-sung chuan Premier League khel turin Manchester United azoma ahun tirlama hian football fans tam tak chuan club tharui poimo ani ai ma in sumdon na thil clubin khovel ramzau zoka hu hang azona man roa an ngai ma ser Sir Alex Khan adu ang takina suala Premier League a in siam rema a teammate te asha chiang zela khothlang hau nun phungte po mil chho zelin anu rei lote ya Sir Alex Khan player dangte bulati hian a soi chuaka Park Ji-sung hi mi thatakania he tima om tu te po hian an langai na don chau atita hial Park Ji-sung hi United tan khan eng ang taka tangkai nge ani zui tak chu kan hrevek ome a teammate tena an ngai na thin zia po khovel hriat ani kha United tan khan match janhi chuangzet a khel man bokani kha Sir Alex Khan an khingpui player thabik main markinga alak du chuan Ji-sung Park hi a man tangkai ber pol ani boka he Asian pa hi chu Asian footballer te ta na European football industry ya kong zau zoka hon tu ti lo rual ani lo player ro puite po hian an hun tira chuan in siam rem an mamoa hun harsa an paltlang angai ve thin chumi paltlang te chu kan ngai san te an ni zui thin bok ani hi